Shona njani bafethu, welcome back to Speaker Now, i-channel yeni enithanda kakhulu. So sibuyele la sibuyene i-reaction, actually i-review ye-album entsha sha. Izithi album izithi EP, mangilalela ngizwa ngathi album but ke according to ama rules i-EP because inengoma ezo9 kuphela. So today sibuyele sibuyene album uSiyantuli usayine lapha under i-record label kaBig Zulu ibizwa Inkabi Records. So lo mjida kade eloke esha ama features Inkabi loke imveza Inkabi Nation Inkabi Record because kulezi ngoma zashuni uvela kakhulu because umjida unephimbo elistrong kakhulu and abantu abaningi mhlawumbe into abangayazi ukuthi lo mjida lo uqhama kwi-background isicathamiya, so that's why lento yoshuni ithathela phezulu kanje. So according to history engasithola the time ngiresearch ngalo mjida, uBig Zulu attenda i-memorial service ye-founder le Soul Brothers le, I mean ye-Lady Smith Black Mambazo lapha ubaba uMshiyengu babushabalala, so bebesemnambisi then wabona lo mjida eperforma neqembu lesicathamiya. So wayeleader lo qembu I think elasemtuba because nomjida wasemtuba. So I think uBig Zulu wabona something especially kulo mjida, so wamthatha from lapho wathatha i-contact yakhe and then years later basebenzisana. So I think umjida ke useze wa-approve Inkabi Nation because bengilo ngibuza why umjida one-talent kanje ngena album wayengena EP because wafika after ulwa and ulwa useze wakhipha i-album azokhipha nane deluxe but balo bayamphusha but sengiyabona uske no bebesapheka because ihloko se-album noma i-EP le ihlose isithi imbiza. So imbiza siyazi ukuthi yile libhodi likhulu ephekelwa ngalo ngaphandle. So I think bazama uqaqisa leyo side bebesapheka lapha and they were cooking. So because bakhipha ingoma ezo9 and into interesting enginotisile bakhiphe ama visualizer like engoma zonke same time the time dropa i-EP bavele bakhipha nama visualizer engoma zonke and afitha nama artists like bakhona like abantu abafana no Gatshena abo Donald and ba pitch up for lo mashuti. So ayikona into easy ke lo because that thing is like shooting music video but mhlawumbe music video ongekho that deep. So I think bahlasela kakhulu lo mjida. So indlela nje Inkabi Records erana ngabakhombisi no bayazi into abayenzayo and sebekubonisile ukuthi bayabelieve kulo mjida because mina bese ngiqala ukuthi ngimngabazi ukuthi bamkholela kena because kade lokho ngimbone eperforma no Big Zulu, ngimbona kuma event afana nabo First Step and Rocks isilakho beyisifundisa Big Zulu. So mina bengiworried like umuntu onetalent kanje but another thing ngifuna ukuhighlight before nje ngixoleke le album umuntu oproducer le album okuyena I think wena umuntu obambe Inkabi Records uxolwa lapha ngesound lapha because iskill akanaso sokuthatha abantu abafana nabo nawuSiyantuli like emfake even ku auto tune but auto tune wakhe ungabi too much uphinde ube lento eso enjoy. So I think lo mjida loyo uyiplayer ebaleka kakhulu kuleya team Inkabi Nation. So uxolwa no Stallion no umsebenzi wakhe uyabonakala. So nje so ngizoza kwingoma engizwile ke zinohlonze because ingoma zo9 mhlawumbe ngenxa yesikhathi ngeke ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngikhulume ngazo zonke but ngizokhuluma lezi ezingithintile nami. So khona enye ingoma akayenziwe nebabushuwe lapha ekhuluma ngempempe lapha ukhona lo ukuthi mhlawumbe unomuntu ohlala naye ekhaya mhlawumbe ozwana naye but mawubuye ekhaya kuhlezi kuyiwe enkantolo lakho impempe nje usabathe kuyafika kuthethwa amaqala la. So umjidi uyasho ukuthi no way uze decide ukuhamba ohlala namajidi ephuze kuze kuse because ameka afika lapha ekhaya impempe. So bakhona abantu besifazana abangena phisi kabanjalo. So leyo ngoma ikhuluma ngalo abantu abathinteka lapho. So yenye ingoma engithema ngizwe ngathi hayi no hayi ubabushuwe ngathi kulo nyaka uyasitalapha ngempela because nakule album endlula edikhisho uBig Zulu ukhona nawo ushuwe lapha. So hayi leyo ngoma ngizwile ingithintile but khona enye ingoma ezosiza kakhulu amajida lawa angakwazi ukushela amajida lawa yishimane. So khona enye ingoma lapha engizwile I think amajida amaningi izowathinta because umjida lapho uzama ukhaza story sakhe ukuthi akanayo imali but khona indaba khona into ela enhlizweni yakhe igama lengoma indaba lelo. So I think lo ngoma le izoba interesting kakhulu abantu abaningi bazobeshela ngawo ku WhatsApp because I know hayi amagama akhe ine message unomlayezo strong kakhulu. So leyo ngoma ngithema ngilalela ngathi no okay hallo hayi inamandla but there's another song mina okuyi-personal favorite yami mangilalela le album. So leyo ngoma ibizwa ngokuthi obhuti abadala. So le ngoma lena uhamba noGatsheni lapha hayi no bahlephule kakhulu uGatsheni samazi kumaskandi meka ngena yena kwingoma ivele ibe hits. So nale ngoma le already si-hit ke. So le ngoma ikhuluma ngobhuti abadala uthi usiyaye sakhulu bebona obhuti abadala bethatha izintombi siphuma zingena beyamasoka. So naye into ade ebukela kuyona leyo but mase bebadala uyabona ukuthi manje abasenabo abafazi because kulula ukuthi uthole intombi kunokuthi uthole umfazi. So I think uzama ukuhlaziya kuleyo nto leyo ukuthi mhlawumbe lento okhula uyisona mase kumele ukhethe umfazi awusakwazi ukhetha umfazi. And another thing akayiveza uske
abantu ababamithisa omaka enzo sebaze batholwa abanye sebabafazi bamanye amadoda. So wena lo muntu wakulahlekela usethathiwe wabonwa abanye because wena lokhu busy uhamba. So nje I think ingoma nje enomlayezo omkhulu, especially kumajida lawa ahamba eHlome ehamba ephonseka yonke indawo. Ukuthi majida bile khamba isikhathi kuphinde kukhethwe because iminyaka ihambile. So nami ngithintile because nami angeseqala ukuhwala la ngempela iminyaka ihambile ke, but ke mina ngaze ngibe yiso just ethi mhlawumbe inhlanhla engakabi nayo. So leyo ngoma ke leyo I know ngithe mangizwa nami ngezwe ngigitaza ngaphakathi because I know ayasha and i-rhythm yakhona noshunwayo lakhe mangiyilalela inginika le vibe ombhaqanga, i-vibe ye-afropop iphinde ibe nomaskandi. So I think lapho umfaka style onqolo laphana into ayididiyele laphana isezingeni eliphezulu. So leyo ngoma ngithe mangilalela ngasho ukuthi no okay, but ikhona enye ingoma enginotisile enommusicolic because ummusicolic sawukhumbula ukuthi last year inkabe record imsayindile na. So ikhona enye ingoma akayenzile ke la ba uyenze no ba uSminoff, khona noSminoff uSiyantuli uSminoff musicolic. Then there's another new guy olaphana ngazi noma uCry Mono or something yo samele ngithi umchecker lo mjida lo uNtswempu leyo. So ingoma lesike ithi angibezwe lokho ukuthi uqawuthi ufike igoli abantu bakhuluma ama language amaningi like. So like imessage ayibhalela umama wakhe emchazele ngesimo esenzakayo egoli ukuthi no sengifikile egoli but lana izinto zihamba ngenye indlela, abantu abaningi bakhuluma ama language but impilo yaqhubeka but I think abantu abaningi bele bezama ukusesha lo mjida lo Cry More. I know that guy is dope, ama vocals akhe clear ngalendlela and I think usemncane. So I think maybe sazophinde simbone, angazi uma artist mhlawumbe elisha lasenkabe record no, but ngithema ngimbona ukuthi okay no awudope umjida ngizwile ngivela ngamvume. So there's another song ephethe ilegend lapha ne-R&B uDonald ibizwa ngoSike Ukude. Leyo ngoma leyo ke ibhalwe labantu abenza lo mjolo kuma long distance, labantu abajola bebuzana izinto engekho yabo, uthi umuntu use Cape Town babuzana iweather babuzana. So khona ingoma benzele bona la I think leyo bazoyenjoy bona labantu abadlala izinto zo long distance. Thina ngesikhuluma kakhulu ngazo because asidlali leyo game lo, but igama lengoma ibizwa ngoSike Ukude. So na enye ingoma engithe mangizwa ngathi no inesiqi simnandi and uDonald I know ama vocals akhe asamile namanje, uyakuprove namanje ukuthi useyistarring lesayisona. So I think nje umjida lona omunye umuntu ekubele siphinde simnize ama flowers akhe ezumzansi because uNtswempu kakhulu. So ngaze ngiye kwingoma zonke nje I think nje umjida lo I think ube rate. And another thing ngifuna uyi-highlight lana because usenze ingoma eningi nolwana uBig Zulu because basebenza nabo. So kule album banikeza abantu abanye chance bangabafaka bona. Ngithandile into eyenziwe inkabe record because sesabazi basebenzisana kanjani menolwa. So I think le nto yenze i-album noma i-EP le ya fresh because abazange bebafaka lama features edeswalindele vile because basebenza bonke basebenza company ukuthi bahlala bonke. So bahleli beku space esi1 so ku easy benza music nabo. But there's a song akayenze nalamajida member yawo the time esekusitathami. Ngithandile lo nto yakho because like ubuyela kuma roots akhe. I think ingoma ibizwa ngomhlobo wami ke lapho ibizwa lo majida Ithulisa Brothers, Mtuba Thulisa Brothers. So igroup lesicathamia ekuyona ke the time esaqula isicathamia. So wathathile amajida wafaka ufeature. So I think ubuyele emuva laphana la aqale khona kuma roots akhe. Leyo ngoma leyo moyilalela leyo ngoma uzoyizwa ukuthi lamajida lawa adopho kanjani wesikhathi sama vocals, even ibass yakhona like because even album yakho moyilalela yonke mawuthi umuntu owazi isicathamia uzoweza ama element esicathamia because ingoma eziningi zakhe nje zinakho lokho. But lo ngoma lo mhlobo wami ithanda uba unique kakhulu because isound izicathamia ama vocals, but muthi wayilalela isound yakhona ngathi iphinde ithathe nala kuma piano. So I think uxola futhi nalapho lo mjida uNtswempu lana because awukho easy ukumatch ama vocals especially abantu abayi group like esicathamia because leyo bantu benza umculo obizwa ngeacapella. Mabenza isicathamia there's no beat, but aphana uxola uyithathile into ayihlanganisa. So nje yo I know I think EP Ntswempu kakhulu ngabe ngimdlela umuntu umjida mangamnikeza mhlawumbe ama numbers ama ratings less than 10. So I think u10 out of 10 uyadeserve lapha. So shout out to Inkabi Records ukuthi finally imthembile umjida yamnikeza iproject uthi ikhiphe and yamnikeza nemali ama features babhadelene or else connection because baningi abantu abafeature kule album like baningi. I think maybe ingoma akayenze one maybe yodwa or else ayikho because ingoma eziningi khona uMzukulu khona uSminoff khona Imfezi like baningi abantu abafeature kule album and abantu abaningi abadope. So I think iproject nje ehlangene kakhulu edope and after this umjida mhlawumbe mengathi uba present kakhulu social media like na ezama ukuthi upusha kakhulu because kuma post amaningi bekulo ngimbone ehamba vela no Big Zulu like but angayibona kahle ibrand yaseyantuli mhlawumbe ikhula. But I think umjida uready kakhulu especially ngoba sengibone lama visualizer because
igame ishintshile yama-streaming no-YouTube, so abantu abaningi bazolalela umusic bewu-streame, but makukhona ama-visuals bazobe beyawabheka laphana. I think le EP yakhe izoyenza ama-numbers a-serious leza ngoma zakhe, because zonke zishuthelwa ama-visual anama-video, so abantu abaningi vele obvious bakuthi lewa ama-music video. So I think i-investment abayenze la inkabe record inkulu kakhulu, and uMjidi une-talent elingenhla kakhulu, and uStallion ngeke ngasho bafethu wenza amanga kule EP. So speaker nawe nje bekuyona umbono wethu, and I think i-project le izonza kakhulu. So uSiyantuli mfethu sakubona Mjida. So sekhona ku Twitter @speaker nawe, ku Facebook speaker nawe, TikTok c.speaker.nawe, sekhona ku Instagram speaker nawe. Mhlawumbe umuntu ufuna ukusenda i-email ke speaker nawe @gmail, because abantu abaningi sabanikeza i-chance besenda ama-email laba abazowenza ama-interview laba local esenza ama-interview, but they don't pitch up. So sibanikeza leyo number ke leyo ukuthi mothi mhlawumbe awunayo email, mhlawumbe ungasenda noma inumber ke leyo 073 390 0851. So yeah, we out.